Abraham Lunalo wa ũkũrũ wa mĩaka 35 niwe mũhotani wa kerĩ wa Kaende Jackpot gĩũthi-inĩ gĩa kamarĩ kĩa shabiki.com. Lunalo kuma itũra rĩa Kangemi ahotanĩte ciringi 500,000 thutha wa kũratha mĩthako 11 gatagatĩ ga 13 ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo kũhotana Kaende Jackpot mũndũ arabatara kũratha mĩthako 13 akĩhũthĩra ciringi 50 tu. Ũrĩa waratha mĩthako mĩingĩ gatagatĩ-inĩ ga 13 niwe mũhotani. Jina ni Abraham Lunalo from Kakamega County, Likuyani constituency, Abongita village. Mimi ndio winner wa this week Kaende Jackpot. Nimefurahia sana. Niweza kuamka asubuhi kwa kukagua yenye nilikuwa nimegeza, na baada ya go through nikaona nilikuwa nimewin 11 out of 13 picks. During the day, mchana asubuhi vile ilifika nikapigiwa simu kwa mimi ndio mshindi. Hapo ndio niliweza kuamini kwa nimeshinda. Abraham Lunalo ndio mshindi wetu wa pili wa Kaende Jackpot. Amejishindia nusu milioni katika Kaende Jackpot. Inakuonyesha kwamba hii ni jackpot ambayo inaenda. Wiki hii bado ipo. Tuma neno KJP kwa 29063. Huenda ukajishindia pesa zako taslim nusu milioni. Kwa kutumia shilingi 50 tu, unaweza kuwa mshindi wetu